Ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rajaphi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Kakasi Students Union Running Core Circle hakakat nyotrik lalengkot arja abusau kala maha mikipat ba ni kiwipat ki district ki betemu benai Asian benta haka beach festival harut kawa rani kor ban salong hakakat kendai berka arpotrik mentau benai ke lalengkot arja abusau ya kebala penlong da ketnak jengok kai perthai ke sarkar jilla bakim dei setia bendi ni ben sum hapo kawa rani kor Hakajuyakran mekilat pathai kubor Presiden ke KSU Ranikor Circle usamla markuni thongni ulakam babun kibri ke besyong basa hakat han Ranikor kingat hakajing pang cancer berulu ongru bekaseng ke suba bakala bende ne kejing jabo jongkawa ke bekinong song shnong ke jipinan kamban sum bandi bat ban bamru yegi dok ha ki bem hapo kani kawa Ulapan kan mauru bahaus nam arja chipau kesnong Ranikor kelasaki ya kejing yap them jengki dok ha doum ki beem hapo kawa Ranikor bat ongru baminta kawa Ranikor kam dan syu wat tang kweru ke dok ha nomor kejing jabo jong kawa kelong shabapalan Shushu ulay thu bakaseng ladep ujor syaka sarkar halo kejing kelarong jong kawa Ranikor ndre ke basngausi kelong baka office jong Meghalaya State Pollution Control Board kebelalek tes ya ko wa Ranikor kam shimla pinmi pat ba satya ya ka kai phon la ko kelong ne em ke bebet ya ki pat ba bandi bat ban sum bansan Jingwan jui ni nak lembang isu Ranikor Circle kadi lor ba ni ba kalian ka soka Tourism Department ba di penong ka tamsa antara beach festival ko Ranikor adin aslam bahkan penong show tekila penong yang ta ke ba nak liang juni sokyan po isu Ranikor Circle ba nak liang juni nyeli ya kajing jabo no kawa kunci kaba kala kelarong jengam menta ba nak liang ju ka isu Ranikor Circle kaba aslam kaba ila Ong ko sukar ba kadai ban tes ya tu kawa ba adu kano kawa kensi ba lalombi te kat adu unta nili ba nakalian ka sukar supa tanya ka pollution control board ka le tamaka te kat adu unta ni kita report joka Meghalaya Pollution Control Board ka syukut tangkup tu mentes ni kelemi menpernah pepa kalau sengai nanta ki pepa nanta ban penokam yang tu kawa kecil. Te kalau ke ba kecing lap jungi kebahagiaan ba aslam ba ngili ba kecing kedrai kecing pang hantam kecing pang papong orang kor. Area Ranikor nanta ka jelai kecing yap nanta ka Jepang raksa. Jadi di ba lakta iki badang po arap kandai senang prasnan kepala don way ko jungiru lakta na Jepang kasar nanta tengi la penong bagat la pande na to kawa rei ni pak iya imang to kawa mania khwai do miswa mania sum mania jingi to kawa rei manta ba ki pai ba jing basnong na rupa kaseng kala dam ketui pai ba kinom ya makam sik to kawa baroi ba kira mania jingi mania prongkam to kawa di kalau ke ba sukulit bani biang ba kelani biang ka man perlong tamasa tu ko pikis bang tu kawa te kalau ba sukya nta diwei pat ki brio iba ni diwei pat ki district tu bomtip yang ke mana yang ki su ni so ban kuntu ki pai ba ban kia ka ba sum tu kawa bani bani di ban ya di tu ko nama ba sen balayawan ki ya samil tu ki ya chef ya ba dak tu ko kam long sengaja minta kita pak kat kum kejui te kini ba ni tu sukar ba soha ba ya kini ba kita ban le tes no mardor hadu kanu ka jing shong bi kalalong bi kani ba ban kuyu ya kani ba na kalian juni tesen ko ni biang ya ka jing kuyu to ba mar nuswa ladani shong da kalian ila bani ya kawa kumba long hamuat ka ba ni la bani syatrai so to ba tementapa kalau cengam bawa kelarong dan betul-betul kamsen dan menjadi yang sokar tak kenal iwan bani cuma rei keba nak kalian jungi kandai bani iwan bani persyaratan festival dari kita bawa alor kecing long jemban untuk kawa kunci orang kau. Aden ba nilai
ya ka cingbum kiba pam bopong tingeli ba ila persang ban lum cintip apo snong tu area te kini kamde ya tang apo kini tang apo kan ko dari tu area ba kaba ngili ba ka celima te kerkum kaba ngila ya kendu iki tliwiem long apalat lai puyi kaba ngila dan ya kendu parkemat parki barang imu itu dipo ban mentah kila klak no te kibabun i bala klak mentah muna ka jingpang nagani di lala yang sen yang seng indi kanu di ban ban sisa ya kata ban petik bakade na kata kau ba inu tau dari keba kalau kerkum ka jing experience jungi ba kum ni tradisional pada nontu ilai ba marngi mang to kawa ni paido ni som ni to kawa keba kalau keba ni ban tradisional keba yon se kade to kawa mar ba boni ki bri jungi ki le keba ni paido to mensua ni siap ni bang tu dah to ko ni tong bet ban ni siap ni bang te kalau kani ba nakaliang jungi ban tradisional ba la ban de kanong don syuk ka jing jabo to wa dari wat hadin balakan ia ka jinting yong ka ba adun ta to ba ka dam long ju be te ngintip ka don mining ya ta nga ni na liang sa ni don jitip te ka e wa ni man shwa te long ka don ni la mining haki area ba jan pot te long ka de ko chawes ki area west bagi ngi jidon ki kakna sa dam betul gidi bawa tu yang digawa ko kiwi wa idon ki mining teba ya tangin teba nang bangsa so itrai im lam ya kai kinun ba la berjeko ya kita tu bawa kemet pitang sudah ko kemet pi la dai te katu ko ba nak liang juni ko ba ngi lalap takadau ni jubentu pai ba ba de ban penokam itu ba ya tu bawa ban ni cingi ban de mandi ban de te kani ba ki jengyap no kham mensua ba jia kha ha ke jengyap pun ba wi no kha te mendapat long menekran no kha su tu tai